Biakamal ka Nuer Online TV channel and mandu ni shan kosnyak kajan gwas me ban right me chalat re wecha ka so Sudan bana jilinkel cha kuumɛ South Sudan antere wech ka capital Juba cha ka chol ko court cha ka chol gwalok danen chwala katin East Africa Community Court cha uden la kur ke Tudgalwag Manime presidential advisor kedung security ka Tudgalwag Manime wajen chaja gwanyan wo cha yo ti $6 to $1 million kana ka European re wo telten kontin touch lat kuumɛ South Sudan toiketin waje Ramadanen cha kule ladno baje nan ka court kuumɛ Tanzania bana do bada nan ge court ke jebu kone lat ke bana je linkel man chalat gwasme jenenene la kuumɛ South Sudan teko tele ti jendang dokwi de kel ti trade ti shirodian mat kuumɛ Tanzania lado teke yo te kan European Tudgalwag ka gwada konti la lat kuumɛ la kene wotin chala do nene hotel jandang du de kel rewi ka South Sudan chikrodian mat kel ka hotel litin tere which ka Tanzania en go take a euro shop ke million ti jan bakelu de kel ke $6 to $1 million te kan European Tudgalwag maneme kan euro to ti shop ke 1 million to ka euro kan European kwa Tudgalwag la gorno jan baga European temi chakulat gwaseme aram kelm la senior council wude shalke wani Santino Jada jen waram kelm let ka Pan African Law Chamber LLP re woj ka Juba jenen chatti chiriti chakari alaka ke chalatin ka kan lok de chirkiti jenen tam sinede te shiga ban ka anu aram dana bik chonga ka kel re lokomo gwada dana ba Tudgalwag manemi ba jako jen ba yuru shop ke million jen bakelu de kel baga European ana mo mi chore lat shi kan hotel ti re wika South Sudan kan hotel kon ta Tanzania shi kan lar no ba Tudgalwag manemi ba yin nan ka court ke kuumɛ South Sudan man dana shakula jana gwaseme man nong no wa atuga ne ka ron kina dare wal ba daka wate yodo kan European kuumɛ South Sudan ka tet Tudgalwag manemi ana mo wa mi bejan tama ko baga yik chol tama kan ti diale kone kan European wa baga European ti East Africa Community and dan en la luogalat chikala no ke lawyer wudu payen lingo che wan tama ne gor ke kuumɛ South Sudan yoti $61 million te ba European te ba kamne de to jotele kwana ber karwaj en tok la ne tungwan re ke South Sudan ngai konen go tela yo ka South Sudan another gen buka win de ko kien bukan we ko telu ko totin ko bu kuumɛ ka European ana mo mishala do la tuoga dunan tama michido ko tuoga chinere ko ne kan yokin kan European shi ko benyam chikan la do nene kan yogo de kan ga European waron kina daro wid jandang ro de gwasme ko man chalat la netin kontin la South Sudan hotel evicted the National Transitional Committee ala wate yuti $6 million te kan European nika ron kina daro wal badde gedan kwaje la paila de ken name e warga misha gorni ka ron kina daro jandang ro diok ka pay diok en go $6 million kan European kuumɛ South Sudan chajalat ke jen gwade paywo ka en $6 million ti dollar tani ka yote nyam de kan European koron kin darwol badda ko ala ben tiamna ka pay diok ron kin daraw di jendang ro diok ne me chwagu jeno kanari alaka chala ro ne Kennedy alati wa gor ke lawyer ki luok ne kon bu luok bugan galat ne di shop ke 42 lawyer ki ji luong ni ki ni di tok ka la luong ni ti jen ngwan wi de raw kene den kon tin bi tere East Africa Community code ndana ba no ba jo latin karamadan la kweren kene ti jen ngwan wi de raw ji luong ti jen wura dan en chana shur chanling mandan
Ramadan en la luogalat ka Pan African Law Chamber chawra jamo chajala deken chala do ne ken yu dialati gorga jeno ba gotup alane ti ju hoteli tentere ke juba gwi jon dong bu kuumɛ be yuru shop ke 1 million ke 150 million la kor jandang $10 million bikan yi kam ji hotel tentere ke juba kire hotel dial ten content cha kwen gwasme kan hotel dial ti ci goro dial ka ba yu dial ti ba ga yingun ko do bran chalat ke jam kan hotel dial tini wato hotel Mishala Aron International Hotel, Yam Hotel, Quality Hotel, Transit Hotel, tun wana lungon hotel ti wa gorkan yo to ko kuumɛ yo ti $61 million mo te chaga European ajan dan dong buka wo niam ko je Ramadan en kwa su ke kwa gorno ba nanga kod e tut galwag maneme shume nimi je yoro to cheka ngun ko do dan chalat ke je ke ba ke zamo ba jolat ka kod ko do bandan en chalat ke je titi akena kon lat ko rodin tame ala kuumɛ lawe banek baga nan gollen to goal kay yo dong bu yo to bo kana chaga European yen ngi ko mo dong jen chora la do ne wa kandi ne diale konte kan yuro to kan ngene jiga tam sika ko ben nial kan dial ci kan hotel jen diwo de ken kontre wi ka South Sudan ala hotel South Sudan ci rodin mat ke kuumɛ Tanzania en kutut ga long manime ku kan la chalka kod igen mat kel chala do ba yo ti ba kam ke ka do bana chalat ke je du no ba ga kam ke e chalu go mo chajalat dong bana right ngwan bana kaling ko kwiko kan you ti million 61 million jek South Sudan je kane wa ka spenidi ke wa ka chamde re hoteli na me ngoda ba kel mi go tejba kodi kan ne to kono tere which ka South Sudan chuj kan changa na golla na chicken ga jek ka tal ka chicken cabinet ko la civil servant chicken cap ka yo ko tel yo kan $61 million team kwa le spenidi ke wa ka kamrar di na mo gore tejba chala do ne dia tiken ka wargan to nyu da gwan en go chanyi ken chaka kan ke chaka cham kan hotel dia ti tiken ka wargan ti chicken ka top kan idin kono ba lu ko mo ba jala tere which kire kuma ka ke East Africa community ngai kona tene chi larban wonene ajan la to ko mi sharan mat kam do den chi ne chi kum so zan mat ke East Africa community je man ngen no silbe ke ma yadi pa o pan ge gwaza me ron ki na yanda ro diok man bi aling janana ron ki ndar yanda ro di ajan do gwada dan chala ro bar di alba ka reveal mi te ka mi jeng mi shala ran ba yig lar no me shala te gwa ko correct la lat ko correction tam ko do ran shalat ke je $61 million gwada dan de kum so dan ga jikten ke we ke spenidi bana jellin ka code nan nautin ko code me ene dia linga mo tele me la chala de lung ene ran ngeje jen wo ma dan le rode me tedi chala kan je bank media ne ene tin kon tin la masini la kanu ke chitke ai radio tamazu je kene hotel ko kene radio ko kien chicken de ben loro bank chicken right chicken de loro bang kan ne kon cha yu ne chambo chicken de ba media bang je no te ko muto ka la rana jel ka evident munyo te gwanu cha nyi ngada te cha ga yar ne bi ke samo bi chu top dɔɔlɔr ba manan ba lare ba chu linkedin ne me agenda na go re de nyo ga kel $61 million go ka kuma South Sudan ka tenga ka tet tut galwag manemi ngoy te cha ga European ka gwejen wo be kum South Sudan be je tolong mo ga European ge yo to ko kum South Sudan ngode shuje tele yo an ban yo je mu de din be atak mal babay